Mina bengiphika ukuthi umuthi uyasebenza ngaze ngayosebenza eSekunda eSasol mine. Hayi. Yabona lapha bona imanga everyday into bebayikhuluma yenzeke. Ngikhumbula ngelinye ilanga sikufeteria ngimi nguNdlovu nguSikhosana noMhlongo. Besibizana ngeyibongo vele ngoba labo baba bengisebenza nabo bebabadala vele nabo bathanda ukuthi kubizwane ngeyibongo nangeyithakazelo. Ngelinye ilanga ke sifolile eCafeteria ngimi uMhlongo nguSikhosana. Amsukele uSikhosana asukele uMhlongo athi kahle uyosula nini esikhundleni. Ithi leya kaMhlongo ngisulelani. Athi phela wena ulala nomcashi kunini sihola imali efanayo nama overall amasha solo siyawacela asiwatholi asiye belungwini bathi sikhulume nawe kuqala ngoba nguwe shop steward. Hayi later on ngibuze kwabanye kanti kahle lethule ibangani bangitshela ukuthi hayi babanga isikhundla shop steward baphikisane masilapha eCafeteria athi uSikhosane Mhlongo Ulibambe lingashoni athi uyangisabisa ungangisabisi mina yendoda azange kuphele emalanga mangakhe. Ngiyakhumbula kwathi kungumsombuluko olandelayo uMhlongo ndoda wafika late emsebenzini akabuzwe uMhlongo yindaba ulethu wathi anginamoto phela ngiza ngamateksi. Hawu kuyenze njani imoto? Wathi hayi ngingene phansi kwetruck kodwa angitholanga mvimbo angilimalanga ndawo ngiphume kungimi kodwa imoto igugile. Akasacoca wavela uSikhosana wathi ngikutshelile Mhlongo ngathi sule esikhundleni ngoba ngizokuratha mina ngibuye kwaga. Mina ngithi phela uzawuxolisa noma athi hayi ngiyasula emsebenzini angisifuni lesikhundla mina ngizela ukuzosebenzela abantu abami angifuni ungibulale wathi yathi lo uMhlongo mina ngingubhebhe kayiwane mina umuntu etsheni. Hey ngabona ukuthi manje lesimo siyashuba wathi hayi angeke ngikwenze lutho kwamanje kodwa ngizoya ekhaya kamhlaba uyalingana nawe ulibambe lingashoni. Vele uMhlongo wathatha amalanga wahamba waya kubo makabuya sasebenza amalanga amabili amathathu uSikhosane wabhenyeka inyawo waphuthunyiswa esibhedlela akabuya ubuya sofakwe usimende inyawo lingaka akasakhona ukuhamba zaphinde zahlangana futhi lapha eCafeteria. Wathi uMhlongo ngikutshelile mina ngathi ngubhebhe mina umuntu etsheni.